ita perform nini visual art nisi art nene be performing na visual ito ni ita visual art na tusola mavisa no kwasa no weke anything bora nikindu chone kenete yani no one na mezo you get there, you know this no nzi okanzisia no koso sindu sia go kanzola undu nili you abilities you there you meet her nisibe muntu na kwaze tikindu chaka baidogwa kuzije mundu na kozola mundu undu wili nikindu kithi ki yani zinto na kwaziata nundu na kwela no ni bizezu unazolile we unamyo ni ata nona kuyibinda yana ndakuzola bizezu na tomi we omwe na nayo nizi ukobe kindu to kwati ona utume mwanga we nije ujutumea yukeza no nzizi ukambandika ni technique nengo ekanona kundoleze japo no kenengo twasi lakini muno practice muno nikite practice wamanyata noto kwithia wisola nini izindu cia mutemba toso na the Kagonzoni boys twasomie kindu kira art and design na yuba unipo na kwatio skill na mina school ni da technical yuyu yes na mina school nende siake nini skill wende na kusola isi na waso yabyo na ni kuninga embesa no nenga embesa saigi andu ala wasola ukasolo mundu ngina niziku na tongo yingi nizita gwine buzwezwe muno ukamama anyona ngava no kasola ngava na musolile no wasola ngava nimona ni tuyaona na lakini nona ni tena pia wake na munenga list ya sidu ni ndienda na ambia no kushughulika ngaliso na wasola ngava na wasola unge asola governor na sola muka noni solete deputy governor ukavinduka nuka za wasindu siaku ukatumia mbeza siaku resources siaku ukasola mundu na ndozi undo solete bati umwengwa hakutumia nethia anaka kuya brand odhowe kala aska no ndodho penzo ya kusola ani mandu metona bebise na kwa tiengilitana drawing imwe usolete mundu wasolete asolete nini CEO wa organization fulani wa muzisi wa mosolo atezi na watu maya mubikia utumite nzia ibani wisiku ya ndo maybe the mono kwisoma bikia noto na kuja tuna contact sio utasola governor kana wasolo waziri fulani naweza hivi ya nibina mono kwisobikia mundu utumia nzia sio noni siasa yake dhani mundu lo kwitha yeye stress function fulani ngasianya na genga mudraw nisiba upe opportunity yani no common na direct you abikaba uwe ndiasia nina drawing ya mundu su andinengo chance chao muona kana kumpresent drawing with you quite hiyo na wale unazingi unatila wale kunga magugu mwene nzoko kiliu hiyo kuoma na wende oko kilibisa anganyoka nekanuya anaga kaona nokanduka kalaina go kuma buko nokazenganya nokuzoni connect nebiku kana nino kusondwa ne sobikabu wata mundu yu kini kinengo chako na niwe kwivisi na mundu sio ndunge wake weka kuweta mundu yinu andu aswelo mandana na mona atongo meitu na ndo meitu no siogaze kwithe ni tu support inengo nondo amwega maitu ritu kutina mabuya kutina mabuya ndo amwega weko maina mabuya lakini la maina inengo nayo serikali ya ndo maitu la mena ngosi lo ugeze kwithe na ndo litu amatwika nisu tumeazi ndo mbingi muno kwizozo ndo kuipenzo malangi nini kuipenzo labda ni midembe itatu shape na basi no ya kwasa nini shape na pe bado pesi ndimu ndambe otumia lakini naye to kwida nitumia pe malangi lakini sindu tuwezo kwata baho wote asibino kwata ili asibino muno kwizo kikwata no yuko ka kutumia mbesa sia kutamu ilo kwendo sola mu uyazi ekani sole ni mutume an support no sawa learn support no sawa da ile nenge kitu ndecha kile wewe wa learn support we no sawa an support no sawa no to practice it no nende na kuimprove
na wa set target yogasya visa kana na ndromo ne expect wale nga mbesi ano ndo kana runambo bigage wango aye nini siasa no ngurume expense nenge ko eso nini mano nenge pay nini 30% of the tools so timbe ila uite na tools na sio ende uyongela la labor yako na bado ilingana nuse pesa is different sia paper isia ko draw A3 A2 nitume A3 na A2 muno you A3 you mana nana e drawing hiyo kapate frame kana nyo A2 ni 16 kondo ida nene muno na ondo ya nene ba idangu no what time we take ya mbinge na no resources urume ya mbinge